Wolongkoma jelong rai koma sai khe tum rakya hormu kenep long. Karbi lo charli asong tumpen tok lang abu thak chirok tok ame kapadopon. Dalim teron pi methang asai chiklem klesia chiklo bainong join bom. Sil dhorong pulalong APHLC Youth Committee atum mei kedo. Aruni phakre sirke barni wolongkoma ji check post along rai koma sai khatum ong dunga drugs kene ponlong bokajan pen ke bang bom ihuma truck guwahatian ke ponwa ma hochi wolongkoma ji mate bokolia police station ka parlo check post along rai koma sai khatum ne ponlo kene ponlong heroines 1.7 grams an do pusi rai koma sai khatum pen than pachini pon kaching nang che bang phamen lake jalar uddin arta thomke bra pho lapen kahal ahmad artain ko rehini pusi birta ke andun boma porahud rai koma sai khatum pen than pachini pon kaching nang che gatum non amat ke bokolia police station along si bipon koklo wolongkoma ji ben rakesh rong pharnang kilo birta malam news এটা গোপন সূত্র খবৰ পাইছিলোঁ যে এখন ট্ৰাকত এনেকৈ কিছু ড্ৰাগ সৰবৰাহ কৰি আছে বুলি এছ ডি পিও এইটো ফ'ল' আপ কৰিছিলোঁ কাৰণে কৰি আহি গাড়ী ইয়াত দেখাত পালোঁ আহি পুলিচৰ দেখা গ'ল 136 পেকেট চাবোনৰ বাকচত এনেকৈ সোমোৱাই অনা হিৰ'ইন বুলি সন্দেহ কৰা ড্ৰাগছ আমি পাইছোঁ ওজন প্ৰায় 101 কিলো 700 গ্ৰাম হৈছে আৰু এই সংক্ৰান্ত এটা আমি গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ আৰু দুজন ব্যক্তিক আমি কাৰায়ত্ব কৰিছোঁ আৰু গাড়ীখনৰ লগত চিজাৰ কৰিছোঁ আৰু তদন্ত কৰা হৈছে স্যার ইয়ার বজাৰৰ মূল্য কিমান হ'ব বুলি পেলাই ভাবিছে বজাৰ মূল্য এনেকৈ ডিচাইড কমাৰ্চিয়েলি যিটো জেনেৰেল মাৰ্কেট এটা আছে 6 কোটিমান টকা পাৰ কিলো বুলি ধৰে আৰু এতিয়া ক'ৰ পৰা ক'লৈকে লৈ গৈ আছিলে স্যাৰ এতিয়া আমি এই তদন্ত কৰি আছোঁ খুব সম্ভৱ আমাৰ ওচৰৰ ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ বাকীখিনি আমি তদন্ত কৰোঁ বকুলিয়াত ধৰিছে ছাৰ এই যিসকল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী তেওঁলোকে নতুন কৌশল নীতিমতে অৱলম্বন কৰিছে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত সময়ত কেনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে সেইটো সময়ে সময়ে তেওঁলোকৰ টেকনিকটো বদলাই আমি সেই তেনেকৈ সেই টেকনিকটো আকৌ হেৰি কৰি পেলাই আমি তেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰি আছোঁ তেনেকৈ চলি আছে এটা পৰিক্ৰম নতুন নতুন ইভল্ভ হৈ আছে চিষ্টেম আমি যেনেকৈ পাইছোঁ তেনেকৈ ধৰি আছোঁ হ'ব ছাৰ Aruni phakre sirke barni Singhasan constituency Chorlenga hawar sar Singnar English LP school along Karbi lo charli asong otumpen toklang apothak cherok tokame kapadupon labang so me Karbi lo charli asong wolong komaji aropen si chipahem phupon me along alhi sar poman pen Karbi lo charli asong tiripia me phu Samson teron chetong dun lapen dipu district committee me phu Jona Singh bepen chenglok ongdung Karbi lo charli asong klembang atumta chetong dun labang so aja me kibi pon ke jasemet Karbi anglong arlo toklang amon war kapa meji phansi alang litum bipon lo lapen rong tokano tanona por toklang thekbek nangji pa birta ki ponjia phansi alang letum do de sangse la sona me do ponlo busi kapatir pia tumpen than pachini pon wolong koma ji pen rakesh rong pharnang kilo birta malam news Fransi kadang-kadang la isi ini news pen Karbi daily news pen jenglok malam news 24/7 kadang-kadang la swapor pachi ton tenang di tumang kumbri port di tum Karbi lo cari song ahin pen di tumang kan akiro pilok jasamet pet nilitum kacharli amu chirok tok pen labang so education awareness camping lake non ladak ter lapukali nilitum nang claim bom lang bom lok ini abang ke Jorlet LP School under Singnason constituency Sipuri lok nilitum jasamet pet nang litum nangkar ju alam the education awareness camping along PP alam the si kijai pon lopu bangala lok nilitum kacharli jong se ave pulutante kang tingkuk appear the chiman de thek pomen pen si labang so ka pathe ang ji phan pulutang te jasmet pet kacharli ahina naramo bangali tum awareness people bom lo pulutang te la so kang ting pen ka pathe ang ji phan ka paklar ji phan ban unji ko kamatha pen si nili tum jasmet pet abang ke nili tum long central committee mate TRP amai pusta menang cetong dun akhai sar Samson teron lapen nilitum district committee team pen lapen central committee team pen katoko bicara pet pen ladak ulangkom branch committee atum sila bang so amai pini he jong bang ke patir pi ponlo nilitum abang ke isi o aluhi
aman pen na hisap sinang cetong lo kasi labang so asaya bang gani litum pini ladak an le litum ton pon kong jila pokali litum kibang jila ngarni stamila rong atok anu bang jasamet pet nilitum rong atok ang no mang si nilitum jasamet pet ka target pon kapadu kasi nilitum non hejong pini bipon thulo kaprek labang so arni kaprek bang gani nilitum kaprek arni stami bipon thuji lan Nizang Karibianglong, Amri constituency ka parlo Ulukunchialong kedo. Panay PWD Road Division asai Hemalong ino Dalim Teron P Abarim Hamren Municipal Board Chairman Dilip Hansia Chora Chiklo sai Chiklem Klisi Bainong Chen Bom Palam ki Keklang. Lapena Langli Karibianglong Autonomous Council along Anghoy Kangnia Tumpen Stame Chini Pupena Joksi sai Chiklem Klis Tame Bainong ke Long Bom Botalam Klang. Sai hem che dam di pena Chiklo Bainong Chen Chora Tuma Phan ke Asama Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sarma Ben Stame Sarkara Hottur Pusike dam tangani dan Stame Hok Bondo. Lapen dalim teron pialang li LDSI ke claim ate ke join apor dingo elang bonta me transfer apan ka claim lok benangan ajir dinglo alang li asai hem che dam dia apor ding piglo pupena ciklo jon thoma prang pherang kia tumalang li phan birta enlo sohod alang li transfer order chiban pin po busi pherang kia phan thanlo lasila posona sai claim clip pin pen bainong chen chora tuma phan asama sarkar la pen Karibiang autonomous council tum kopi tonga kang sai pipon poni la kia porsi ethan po chinthong ben long ki benang kilo birta Malum News Mahamaya constituency ka parlo Silधरमपुर angkangalong APHLC youth committee atum aruni phakre sirkebarni meing ni pon jasemet APHLC asong kapang tangjia phansi mealong kaching bai ardi pipon lapen Mahamaya constituency youth committee arpu kimika chepex tame padopon jai megalong Mongol Singh terona hin pensi charipon labangso arpu kimika chepek pona mealong me phukimi bibison milega phansi jongpon lapen kongchen bang harmoning tia phansi pekpon lasolong kadu kabe bang thomke pra phososya bang bhabang phetuma phan arpu kimi pekpon thu labangso mealong Luhiaman pen habar kehat LSC Secretary Robi Singh Ronghang Khorsing Timong Kareng Teron Pilapen Bina Rong Pharpian Parta APHL sia song claim bang atum chetong dun News Desk Report Malong News Bichikrialong Thanthelia Phanche Thok Chijirpon Nizang Karibianglong lakha ke thom Chinthong constituency ka parlo Bichikrialong aruni phakre sirkebarni Thantheli lapen Chinthong sarpo phanche thok chijir pon padu Rongrop kaching thor nangji lapen keso kiun epen chepajok pon nangji pose bangso chethok chijir pon Lasolong MSC visit kro lapen CEM Dr. Tuliram Ronghanga phan un anakera pen hadak ke doa dim lapen kardom kardia hemnangra vek nangji lapen thu towar lapen kejun alang ke mesen nang pinangji pota ronga sarthya hin pen chuning ripon padu sonse bangsolong phimanai lapen phulosmon ki ap lapen ari asang ho pen bichakria lang bi andam si banta bohot pen man peng pajir dam si ke thok kejira sai angdeng mesen pen pachun pon Chinthong pen long ki benang khelo birta Malong News element ke lokhon kyap lasini litum Chinthong tenonarong sinonarong ke dobom anang litum banglo alam ke laphenlo anang litum kisung pen hadak wanglo kisu pen lo manta boson siwang pen sangnang langlo oh nangtum aprangason nangtum Methang adhorom karkli ka phoyu adhorom hemangtar ridangtar chirinangipu songsari cho anam bang thanun pen anang litum dak uthot methang adhorom chiri pen lapen methang adhorom pen anang litum karkli ka phoyu hemangtar ridangtar thame chiri pen anang tum reng dogreng nilo lapen puthot bichikri sarpo phanta puthot nang litum hemkang thiri kang thir lapen kimnangji lapen ethak songsari cho hempu mahadi phanta andosi chiki ponangi pu anang litum hemkang thir ta kimpin ponlo lapen la kimde pena phi anang litum non rong rup stami kachi theklong asap su kijoi ki asonji che theklong lo lapen halasu che theklong pen sinon nilitum arkidam tang ta la sonsi archulo lopeng bilo chaklo karkri ka phujo penta pipon lo halasu tamisen lapen nili dak bichiki sarpo nili mang tholo nang wang nangji asupu habipin pu lapen rong sarbar ka phanta ke than ki mum ampar ke nang tun jutang bikri sarpo pan litum than charkli an pen ge ilitum pinpo habi tenglok litum jetong tasa asekakli atari ke gebi galang kicheng cholang ilitum lasine phang penjela ake theki ding konsul ga chari atum esona henda na kimpini bang boha ke sangadim poyar bang sinili churidun bikero ngasahin ke tasi tuar pencenglok rong phai pinpo man cenglok lasa tuar bang char piklan kogi nasi nilitum afar lokal lutum nang pupo konselong chudi ni thak to war ka dam traffic ni tama ka thege dinga wangta pupo nga dili bang ka churi ti sa ba nang ram kra ge chin jalo simi pubom lo la sinai phang
นอนจิงทองจารีบอนบิดโตสังหพันธ์จุนิริกล้อนาทีตัววาร์เป็นแฮปเป็นปรองลอยเป็นดักพลอกรองบิจิกรีอันเกตัววาร์จัดปีนี้บิสินิจุนิรินาทีปีนี้ปินโปโดฮับเบโดเนดอกบางทอมโดลาให้ตุนตานอนลำทันิกีนิลิหินเป็นบางแกเช็คไปแล้วสิริปุนาลกจุนิริลำเป็นริงเวอร์เอลอดินริงเวอร์ที่บ้านอารับนี่ฮะละบิกรีมันนี่ก็วางเวอร์เกวางตุ่มลังที่ก็ยุนครุกีสลังบีลังยุนองเล่นาสิริงเวอร์เป็นละเกดูอับฮาบังปีนี้เป็นบางจัดปีเตบุสิเกมาท่าอันเป็นละส่วนมอนดิลลำบางตาจัดดอมจัดนี่น้องแกอิพูมุอิพูท่านทุจีนาส่วนมอนดิลเมียเป็นนักกิปีนึงจีla ke som thom bang lang rap nei busikipu ni tum bikrong ara nang rap risita la bikri long ring ver lang abang isom char pinengi an penge towa hapin prong loi phlok loi dak lang ya dung ara bang le towa bang nang char pini bisinili hin mechuniri ke thani tum tolang গৌতম রং হাঙ্গা রং অলং থান রং কের কার ক্লিপন নিজং কারি ব্যাংলং দোয়ারামলা কনস্টিটুয়েন্সি কে পারলেও লাংতারা রং হাঙ্গা রং অলং আরু নিফাইগ্রে সিরকেবারনি থান রং কেরাসি কার ক্লিপন labangso than rong ker kar klika phejo ponalong langthe langpong lapen bomut bokananta met pusi kurusar hin pen than pachini pon lapen an parta rong asar pen kachunungri pon nilituma rong aphan rong ker kachor klika phejo jia di mate ahem nang kim pinangji pusi em prabhat chandra taru lapen ke thegiding atom phan chunungri pon padu wathap langso pen khorsing dera nang ke palya dirta malong news yani mai sing to bini di rong along bangke isia barikalo rong asar pen rong asar isi kudam harong mate sa serong hang lo men ke ada pini lah bang so rong kira si pinya ni tunga bangke isi kudam harong mate kudam sa serong si athana chokera bangke ye jitu pini ni tunga bangke bumut melo bukan melo bumut bukan mitansi ni tunga peni rat atum da tum beta pini kipi kang tan lo na so puthak na tum ta lang ponong lo nasi puthot ni di nang tuning ridun tu dalo alam the bangke nona son ilitu mate kachi tong mane kachi theglong mane ining chereng no mini nasi puthot ni tum hin rong pen tuning ridun tu dalo la emisi tu ni tu phan yitu la rong pen yitu rong ke rong op pen dang lok pinia hem ni lirap usante ni tu masih ningkang sam masih ke tuning ridun lo masih pothot ni hin pengke masih lamthi pothot ni li sar pan tuning ridun dar sar nang patham mo tuna kardo lalo ahok lo se non ahok lo te non nili rong methang lo la si ahok lo ni thek thipin chin ni pin sita te ni phan si rong asa bang nang hok lok mate nang hok kok lo pot la si non ahok lo la si non ni tum abang ke ni tum pini abang ke ni tum aplang ke bang ateng pulo tang te la si bang Januari pasarik pulo kita meni tum tong ne da lo kiduk kilak arat apot chong da chot chong telu chot tar jing tak chot pena joy ni pensi ni tum tangka puisa ni tum silang tong na da masin ni tum der chot lo la si non barika pusita te la si non ni tum la si pini ne bangke ni tum rongker te rat pen rongker lo la si non ni tum abangke la si non nang ni tum ta lang noi nang ni tum ta ma tha noi la si nang ni tum CM AEM MP Emily atum sita kaduk ka be sita la si rat pen ta nang ni tum non ni tum aphan ni nang chuneng dun kang tung abang ke la si non ni tum la rong kera hem abang ke nang ni tum nang litum kelang bom lake malong news 24/7 ham phang pharman klar da kabirta